Kardom Karbi Anglong Life kilang arado anaphan pinilam the silong nali tuma phana kiban pilake Guwahati High Court Advocate Klembang Phu Robi Singh Ronghang pen isi thi hek pen lam the isi Jorterona rong amikar Bimol Ronghang asopwa klengsi Robi Singh Ronghang inut Guwahati High Court along ningkan phosose advocate asai Klembang Phu lo alangli lo kacharli ahin kachapaduk pik lapen jutang jubat pen danglok khey pharman kai keta kacharap che todun wer abang phulo Guwahati High Court along advocate ke claim dun ko ana kisungma bang soputhak lamthi sihini kachathan ponje phan nonilitum Karbi Anglong Life along special correspondent Bikram Terona long pedle arju ponsena Kardom Karbi Anglong Life kelang aratum duan pini niltum Karbi Anglong Life pen isi akenang soda beta niltum Karbi Anglong Life phan paklang ponitu chihek pen isi chiku chihut labang so jai maxinon deng ponlo alang lige note advocate Guwahati High Court along si labang so Morengawar cyclem dun pomlo alang li men ke Robi Singh Ronghang aro men ke Jorterona ro lampen Jorterona amikar Bimol Ronghang alang li asupwa kleng silo alang li nikan poso silo Morengawar sa hada claim dun pom lampen dak Karbi Anglong Thomas Council pen stami alang li pan penangan High Court long a case Council pen punote dak dipu government college case alam dak punon mate chuginam tang alam ki sumila rong hang pi alam aputha stami alang li phansi labang so case labang so ke claim pon nangji kenang so da jaton do am stami alang li phansi ar pu pi pon lo la si alang li son ke thek kiri mate isi risui jang dum han ko son si LLB aputha mane lo ahin ke charli do nangji akenang sot aputha stami li tum chethan pon suna si alang lihan lo Robi Singh Ronghang asa porna si pinun pauda alang lihan choro lo si keceng si nalipan nangli kai lamu tiek panang thanika Frangsi nili Karbi Anglong Life abitung pan nili choro lo nili pan labang so platform nangi piapo basi nili tum nili tum kado we pan samela Karbi Anglong Life to man nili choro lo suri kadong pajir lo nili rong bangke denarong Jorterona rong pili rong ke Sildhrompur lapen Mahamaya area si puri lo Mahamaya constituency under si puri lo lapen nili bangke la pura nili background bangke laan ke thekeri wa background me se bangali muthe emethang ke chipadu ka jone si pini nili laan angli do nili rong ke Jorterona rong pulo lake nalitum Dengaung adung malo Dengaung Sildhrompur adung malo lapen nili school ke chali bangke dak kauri pahar ala nirmal legetan English school se ke chali lapen lada pen metric pass det bangke nili Nogong se chali dolo Nogong Christ Jyoti long se chali apen hada high secondary pass det bangke nili angko BA bangke Guwahati Cotton College se chali lapen la BA pass det bangke angko ni leda Guwahati lo masih LLB bang chali lo lapen la LLB pass det bangke High Court long se practice 2016 aningkan da Guwahati High Court long practice pangking don pit lo lapen non anda ni claiming bom da Guwahati High Court long bangke lapen haladak non amat ke Guwahati High Court long ke niltum arleng tum ke doe inut bahini la sonji do ane jumpi gile arleng tum mangke jumpi aprang ke dolo inut bahini la son dolo sidame apike iri pa methang Karbi Anglong che bangju titi kapre ka sakuri claim rong po hadak bangke iri kang bukiti yo claim bang abi continue bang abi ili arleng tum di ini lason LLB ke charli bangke penangan doge dolo ke pas bang dolo penangan dolo sidame la profession la so profession continue bangke kompi inut bahini sonto angkin ditulong mare seglang bahini ditupor long sama arleng tunge doge dolo non bangke sidame komola se Guwahati long bangke ni non make east na pege ni linwelo lapen west na ta inut bakti dobong jom arleng ke kompi kan la bangke la pulo lama ke hala da Guwahati long sepi sona labang so High Court long ada ke bang khedet lo जैसे मैं के ठेकेरे एडवोकेट पेंचिंग लो गवर्नमेंट एडवोकेट पेंचिंग लो पेनांग आम थेदुंग आके कचे दांदुन उन हाला तुम मिनार खे साइडे लो
là si hala dak jasme li tum kar bi ke luwok ke pusi na gong la ame ke kiri platform lang le dun uwang lang kami puson me sinang li ladang ningkan hok hadak puson si kasi song nun la bangke abu mang emethang dedication ali la bangke la so professional bangke kapre ka professional son kali la itum la advocate ahin na bangke la legal profession ahin bangke kapre ka profession bangali jene ka nali pugno na doktora bangke MBBS poli do bete nali government long akil lo jon bang salary deng bom la pen engineering tum talo engineering tum da jong si sakuri long lo pulutang te salary long pon bomi la sila apen kapre ka tum talo son kapre ka borenga war sai sitame salary long pon bomi sitame la elit la nilitum la advocate profession la make la legal profession la make emethang ko an ma kepaduk la pen akam ko an ma ili kecepat hek dak la so por la make jong si cepaduk de pen jong si emethang jong si bori e pulutang de la so profession la make continue ji bang sungko athe la so ahin aja de puno tangka posa ke nangkok ko hati long son puno ba den long son kang doi prote ati lo jon ma tangka nangkok la si non la ni tum professional ni tum salary be ke cheng hutke ke cheng ge long le ate akam chali na ko la ke cheng si ke akam chali do na halang senior under claim do na halang an mate case handle ne ate isia case handle lo plot study nang o research nang o asi junior tungge case ke men mage handle ne asi la case handle ne pure tangka da velo ali ate salary ga venili tumke na li case ko an ma ke claim de khela so por lo la si nili bangta la kecing si bang la pulo la ningkah ini ke thom ke atiklo jon bang hem besi tangka to hangbom san dan ningkah ini ke thom hem pe tangka to hangbom lo hem pe posanang lo bom lo la posi dudun bom ho da senon na phi bang ke methang masap sap chini don lo teknolo ate non na ke bom lo nama ni ida hada bang ke methang ki case bang en bom lo ben ada argument na tem dun bom lo hearing claim dun bom lo la se non bang ke hada ili karbiang long pejong si penangan case do puludang te maximum akar bitung nili long se bang ba is karbiang long peno ba west karbiang long ba dimasau karbi puno ba bisonat akar bi puno maximum akar bitumon ke nili long penangan ke bang ton si kupine akisung do pote service meter puno ba bail meter puno ba PIL puno ajat puno nili long penangan ke ilitum karbi to nili long penangan bang lo lalu ate akar bisa wetang del akar bisa wetang del por la si nili nomor ko nana si kelong ninde cici ne tan nili long funang le rok tete lalu funang la son si claim dun bom lo si plap si dudun bom lo la si non mang ningkan phoan lo Guwahati High Court lo claim dun mang nang li ko mama under si nang li claim dun lo mama ke tek nai ke asam ang bong kan ke nili keceng si ke nili hadak junto Guwahati High Court no claim ke nili pen non ta claim bom blang la BP bora puto advocate lo ina advocate lo hala so under si nili claim dum bo la pen tame kapre case jong si urgency case ba pini thetan case do pulotang te jong si kapre senior advocate ne nai pulot ne nili hala Bijon Mahajan banta nili hala pen claim long rapel lo penan claim lo Bijon Mahajan sar pen tame pen PK Goswami sar pudo senior advocate lo hala to mena nili claim long lo apen kapre advocate to mange Guwahati long penan advocate to mani li penan kam claim long lo claim mane nili to profession ke lai teamwork ta mane inwet ki claim yo hormu gali lage sia team do la so team long claim du nang ko inwet claim le sia teamwork ki nai apen non matke ada Guwahati High Court lo nili bangke akisi claim une polama mane case do pik jo ili tum karbiang long akisi kwan si claim det polama jo ani bang da case do ati ili tum karbiang non ke ili tum karbiang long da prang songkal dalam mate di non ili tum karbi tum tam awareness dolo chini lo aputa chini lo ametang legal right chini lo ametang fundamental right chini lo lasi court long non bang ke bang ba onguchal aprang ke High Court pulutote masa o feri dukte ili tribal tumang tame non mang ili tum especially karbidet kalo tribal tuman hedi tribal tuman ke non mang ke court long pine amethang legal rights pine violation do ba fundamental rights pine ke long ni hormu long no repote court long ke bang tum do lo non ke tum karbiang long masa dopig lo la karbiang nali to High Court website long te lang te chini ji karbiang long akis penangan do pending long Guwahati High Court long
service matter puno bail puno criminal puno PIL puno do piglo nongke do piglo di piglo ala thenon ke ilitum amuli unta cicini lo ametang ara cicini lo la si penangan dulu la pen case ke claim si kiune la pulo andela Karbi Anglong Thomas Council jasmen non ke do bom Sartuliram Ronghang CM alangli nagaping khat ponateng high court long pen ko pipilo nang lipan labang so arpunai pipi pon via case bang la prang si la ilitum honorable CM Sartuliram Ronghang nilipan aprang bang tame nilipan masabon nangkang hon ponsodo lamang kedi lasi Ronghang sibet pon Ronghang sibet pon epin hedi si sar bangke kai kita nang sing hon po abong oson hedi nang sing hon pondo lasi lapen ala dak Karbi se wedang dalam lasi pina jong si ka case 20 te nilipan nang pipi si ilitum autonomous council pen la ala jundu difu government college case jundu la principal jundu non doboma principal la phan dak da difu government college pen dak pen toy nei pu hai hala so case 2014 pen lo kisuli case kido ane a case bang la pulo hala 2014 ningkan la principal la phan council pen release pidalo dak difu government college principal la se release de amadang ke la principal la bang high court case pidam delo case pidam delo amat dapen stay order che bang delo case bang ke je whether autonomous council tum release ki kuri aja pong doma bema laso puthaksi laso case ke hadak sulibong mane autonomous Karbi Anglong autonomous council tum inut isi employee aphan apos pen release pi unma unema hala so puthaksi case hala bangke la Nirop Sharma bangke case pidal hoda mat court bang pulo la bangke case eno si sulibom lang he sita me niltum argument bang lalo je lage iltum Karbi Anglong autonomous council ke release aja pong ke do lage ate ilitum juntu la 1995 until la MOU ke cetok hala MOU ke cetok long ilitum phan 30 department nang pido thongke ba department do hala dak education da do education department da ilitum man nang pido so angke education da hada ketok do primary pudo lapen higher secondary pudo lapen higher education pudo la kethom da ilitum man hala so MOU ke cetok ilitum man nang pido la bangke lasi nili government bangke lalo je ilitum man MOU long juntu la so harmuk aja kong nang pitang lake lasi hadak Karbi Anglong jurisdiction long bangke autonomous council jurisdiction long bangke Karbi Anglong autonomous council aning hangling no lake also employee bangsi konasi to ima release ima suspend bi ima lake autonomous council right dolo athe alang tum jurisdiction lo sigi puri ate difu government college ke Karbi Anglong arlo sido do lasi principal da lake autonomous council under sid dolo lake lasi kiri laphange kenong ke transfer pota kali ki release apos pe release plot la bangke direct dispute long to itu lo bangke bang state government to lapan konasi appointment pi state government alam la bangke same golf college pen bangke lapan ke release pi lo lasi ini cuma argument magal nitum ka aja kong do polam la bangke lasi la showcase bangke non hearing dobam lang man non la COVID-19 do ko ka 2009 akade 2019 na ciklo aningkan si jut koi polo choke andela COVID-19 ke non anda court ke claim kedam labang so lockdown aja ini mate COVID-19 labang protocol aja ini labang mentu londe kangku pon tu high court bang ke high court no na makke niltum la high court bang ke physical hearing ka vela virtual da sido pomla online bang online sido pomla labang ke non ma ke tong ke impu pe bon no ma pute khela non ma ke lason virtual mesti do bom lang lapen ekdom urgent case em cho kapre ka case jata ni ande chuge dam tang la urisa la bang so kali tang similar orang dia kita do la case bang ke la da urgency do ko potin il dum direct high court no claim dem la bang ke high court no claim lo lapen hala high court tum direction pilo la nawang SP phan je day to day basis juntu investigation bang je charge it within 90 days la court long sabit nahi pusi investigation patang ni pusi direct SP bangsi pine pilo order pilo SP bang
ciklo jon thomang bong la so akes bang pajut dang pola investigation mati pajut si la charge si bang kodlong submit dang po si court pen direction pilo la pen la juntu compensation apu thata la district legal service authority apan direction pilo je la ebong sumilaro hangpi a family to ban compensation bang pinai pwedi asidang nogong district legal service authority no silon la sohor mu bang claim bom lo asi compensation bang ke long pola bang ke ahema sota long pola bang ke lapen nilitum ke hang bang ke angko isi dolang je independent inquiry donai piale either CBI kalite CID inquiry donai nilitum hang lo la silano mange pending lang jo silitum a favor do pute mo CBI inquiry do kok ta hela so puta lapen ni thoma prang sinilitum manta hala postmortem report nange pila Choro lo Karbiang Long Life kelang ber arada tuma pasami nilisami Julie Bepi lapen nang litum Johnsi lapuson na thak kenang so lapen kichume sana berta lang iji pulo tangte nang liar ilong kedo Karbiang Long Life channel alo subscribe tha Choro lo kelang pot